Hello Sopite. Welcome back to my channel. Mizo se hin Kichat le Tijat namun Gimnei omiti hi ihet su ke diu hin adi a inyaw la iwachun ikusung uwa huilai mun ham khatsu zan le athim zia hilai mun chu iki charwa izot pangam lo uwa hilai mun ipha se le I thai tho zina ko mozong tampi ding ta san na bana ikusung ikam sungwa Tijat le Kichat to kha su ke diu ta san men hi Tuni hin Tijat le Kichat mun Gimnei pen ho Thusim som kahin la khom kinin kaloi homa ma to khong ki tho khom kinin English sa kon e pawa kahin le do kinun hi chu abula pat a chaina ke ya anangai khom ki u hiute chuban le nang hon jong na hin khowa Kichat le Tijat Thilha Thusim ho na to khole komena na hin su theu hi tun hi chi mun Gimnei so ho chu aban ban na be khom taw hite akhat na Borley Rectory Asset England Borley Rectory kiti Asset England mona ana hi Britain kamadin mun Gimnei pentin 1920s le 1930s khang lai chun anmin thang le jeng hi chule hichin hi 1862 kuma chun Borley le ensung mi te dinga anaki sa hin 1939 kuma chun mejin naka in phabe pi anaka se in 1944 kum chun hichin chu anaphi thata in hi chule hichin mun hin nan khat jong anaki thatin along chu indan chunglama a hi lole akoma go ha ki manglo sunga chun aki pilot hitting in gin mo hi chule hichin bang khatna chun Marian helaimuna ko ne nei hu den tin jong banga ki sunetin agam hona se even hi chule hichi zu fa kon hin hichin nan nu thatam jong chu mu in an umjin July 28 1900 kum chun bulls ki tipa chanu ten komu chip pe nin a in wa konin meter som thuma gam lamuna thempi ti dan chu nan nu thagau chu amu un holding a go ule full holevin among hill jegen hi chule hichilai mun hin alu lonin sakol kang talai a hin tol ji hun jong a kimuji 18 a komvel hon se even hi August 1943 kuma hichin kisu se chun prize kiti investigator pan hichin chu kolgil na agabolin hile kangdong nu mei kulang hidinga gin mo ni zen amoto in hichi kulang chu liston ho in koma William na nei ta ben hi hichi mun hin Kichat le Tijat ta tampi na so in a hin ipiji penta aso ham hizi hiam ol ipiji ham ti a kichi in a hil chin dan wang hi ha asal he zing in hi anina The Whaley House, California. Hichi Whaley House kiti 1857 kuma aniki sahin. Hichi in hi San Diego le West Coast lang sunga. In Gimnei loi ta khat hitin newspaper magazine hall le TV ho a Kaiminthang Lhouvum hi. 1885 fa ain nei pa Thomas sate mi gup la Violet kitinu pen hi. Amal emahin ko nikila agor hin ana loss me ahin kum 22 apa azipa to ki khen jovin amma le ma ni ke kapli tho thovin hi chuban le hichin ki sa phat lai chun in sa hole in vi a hun hon hil chen thelo hu se ki dang ta ta azazi un chule mi tabong lim jong amuji un na bana thilnam se ta ta jong azazi un hi echi thil so ho hi James Ladamin a ball heading in mi tampin ata san hi chuban jomin jong Thomas Junior kiti chapang khat hladam ka gin le nui kin jong room sunga chut Gimnei ten akizazin abangin akeng khukin chong akizazi 18 chong asai chun hi chole Violet wali thadam chong chu mu in an umjin aban le hichi ina mun khat khat chu hadap min adap jin kalbi komvel la ho a chong chun mi thadam ha ki moji la in hi ade in ain nei pa wali hi luhu ke khu in ko chu ke in kalbi a kunin ahungkum ji dan chong aki moji na hi chule hichi in sunga hin thil so Kichat ta la Gimnei ta aki moji na bana insung thil lo hoyong chu ama chamchamin achat le ji un hi athumna Reham Hall, Norfolk, England. Ghost Lady Ham Hall kiti hi Lenthang country in ahin hichi Norfolk, England kama hi hilai in ahin Townsend te insung hi apu upa khanga panin ahung chengon kum jathum lam hichi in chu ahin lo peon hi hichi hall hi agam le athang dan mina kona kilado a East Rainham kisa ahin hichi mun hi
mun Gimnei ta akhat ahina ban zomin chong vanuya Thilha lim minthang ta nupi vom nu kalbi ahung kum su nakiti lim ke kap do na mun jong ahi ahin hichilim ke la do zawa kon hin Thilha hi om dan thu hi kidang te en akinung za ta pon hi hichin hi mi minthang ta Charles Townsend kiti 1674 kuma kona 1738 kuma second Viscount Townsend le House of the Lords lamkai pu in anahin hi Alina the Myrtles Plantation Louisiana the Myrtles Plantation kiti in hi 1796 laya Louisiana gama General David Bradford le Laurel Grove in anasa do honahin hichimun hi aniki sei Gimnei dan chu America adinga Thilha chen na in mun Gimnei pen loi khat in song aniki he in hi hichi plantation mon hi thadam somnani zen chen na mun hi tin song mi tampin ase evin chugo ukyo hilovin report thu su ki mudanin mi som hilai munahin aniki thani tin song tu su akon ne ke za in hi a hi wangin historical record na chu ivet le William Winter kiti pathi na bo chu akimuki ne hi akikin cha danin hichi Myrtles in munahin Glow abang khat la cleo kiti no hi Clark la Sarah Woodruff in su'a ana vulhun danin tu su okimona bana Thusim khana ke seidan chun Clark Woodruff chun Chloe asu nu chu look beating na got benin Sarah Woodruff chun agaman do in hichi phat chun kolo chun EPA lo hundi hamtin Kichat na tu se hun chu angai in hile nu potenin ahin he do phan hunin abil kol chu atla pi hunin hi hichi phula na denga hin low in ane ading lawa poison atla in hile Sarah le chanu tenin ane ovin abonun athi on hi hichi zof chun lo chong chu su dang hon athat nun Mississippi vadunga along pai tawen hi hichi in mun hi Native America hoki vuina than chunga kisa yong ahi kinin hizi hin Native American nume chapang khat thadam jong alang ji 18 tu su ukimun hi chuban le Civil War lai chun unions by me thum hi borasunga akhumun anathat nun hichi am ho thisan chu kotvel ho am him pum pi tebetmin thisan athangin asu thing thelo hilen awmin a hi abon le hichi ina aina khatna chun Sarah le cha te ni thadam chu akimuzin abang le akhot nu hunjong ahung langjin abang le alimu akimuzi 18 jong tu su akimuki nen hi chule hilai in mun mama ahin 1868 kuma vudo doya anaki bola anaki that numei khat thadam jong athi na ruma chun alangjin jan le mi imut pele doi thu samji 18 jong thu akizaki nen hi chuban jamin jong hichi in kalbi ahin thadam khat achen akon athua akalbi a Gimnei ta akithol towa kalbi som saki chan a amanji jong akimuzin hi ichi hi mi hota sandanin William Drew Winter kiti pathadam hitingin ginmo omen hi aji chu hilai mun ta hi William hi kaplia noma hichi zuwa chu kithol towa hichi kalbi som sagi chan a chu anathi hi hichi muna thilsu Gimnei le ki chat mo hi 2001 kuma Unsolved Mysteries akun Gimnei lai ta thiam khat hi filma din anabol don chiban jomin jong 2005 kuma hungki sodo go center kiti filma jong episode khana najaw sa ona hi angana Eastern State Penitentiary Philadelphia Eastern State Penitentiary kiti hi head thadinga jailmun Philadelphia kama John Havil Lenin anasim do chule 1829 kuma anaki hongdo chu hi Eastern State hi jail ke hiloba tu a ehon rehabilitation camp ibol utabunga ku anaki mangin khajong ai kinen hi 1 June 2007 achun penitentiary jail sunga chun television show Mo Sounded Live kitete chun live aga bol nawa mi phabep chun Al Capone ke hen na sung chu video aga bolon hele hijipet ta chun mi ni chu hohelovin athu hunin ai mumil del jengonen hi atim sungwa mi khat veti kitipa chun asaidanin hichilai mun hi kapena pat kachi nala adinga mun Gimnei pen he tin song asen hi chule hichilai muna ga che ho khanen hichi in hin thadam ho to kyo mat na jong kan eve tin song asen a hin la thilha hi monge ti approve na ding thil akimu thelo ji chun ta asan ha sajemin hi hichilai mun hi mi tampin aga vel jingun hichi aga chi ho hin
Thilha hladam hin tu da no Thusim a sei zi on hi hicha ga chi hon athil tu da no sei dung zuyun God tover chunga mehim tabong khat ading amu da no jong a sei jun chuban jamin jong mi kyo husakin mi nuikin mi kinu chuna ka gin le mi husa Gimnei ta aza uwa ato da no jong a sei zi un chuban le numei von ka nga ki von the sob le di ti akimin von nu jong chu jir room a chaina pen second floor ana to zi jong chu amuji un hi chuban le hichijil sunga hi vanu ya gangster minthang alkepon layong chun Kichat na Gimnei ta ana to zin ana sugim ji le ne hi hiting chule chubang mithat Gimnei le deuna nei lo pa chu aka le pen a thozin ji mi nei ngai da mintin ataw kut jin tin jong tu su kimon hi chuban le hichilai zel hi ki bol kim na le ke su kim na mun na sata kha jong hi kinen hi hichil hi Thusim phat na dinga sum alut be set dize in 1971 kumchun ana kha ta ben hi agupna the Tower of London kiti hi masanglaya lengnu na palace leg in ahin masanglai chun the Tower tin anaki hezegen hi hichin hi Central London England kama North Bank of the River Thames kiti badung koma ahina banzomin tulai khanga dinga historic moment mun khatjong a hijing na lai na hi chule hichlai mun hi an bolin kitinu Henry 8 jihola akhat athadam chen na mun jong ai kin hi hichi an bolin hi 1536 kumchun Tower chunga alu anakitan in hi amma nu thadam hi kintu pi helo le pharkhat le Tower Green le Tower Chapel Hall Royal sunga chun alu ahin ke choi pumin ahungwa le mu in an umji na hi chuban le Arbella Stuart kiti Elizabeth lengnu khatna aso pi pa song dan apal ki a leng in pi phat sa lova gnh in song kula na koin a hile annelo tuidon lova omji in kelin an thitan ama thatam jong hi akimuji 18 jong asejun hi abon hejitover hin Guy Fawkes Henry 6 Chilhavompi Sir Walter Rhodes Mainelo Numei Margaret Polo White Figure Lady Jane Grey The Monk Footstep Nameless Thing The Young Price kiti thadam hot chen namun khat hi na bana amo thadam jong hi mu in jing etin thusu achun ki mon hi asagina Beverly Hills Sanatorium Kentucky Beverly Hills Sanatorium kiti hospital hi Louisville Kentucky kamsunga hin hichi hospital hi TB nat na nemi somlia kona somnga doldinga kisa danni zena sanga 1910 kumane kisa hi chule hichimun hi United States solam kam kaya mun Gimnei pentia TV ho a anmin thang ta khat hi na bana ABC Fox Family Channel kiti TV channel khat in jong hichimun hi leisi na dinga Kichat na pen mun hi tin ana so na ban jom win VH1 Celebrity Paranormal Project in jong hiti ma chun ana so kin hi aban le hichimun Gimnei dan hi Science Fiction Channel Ghost Hunter kiti a jong ana so kinun phale Thilha le thadam lampanga thipna le kholgil na nei hon hichi Beverly kholgil na aga nei now report ahin pe dong zuiun hilai mona hin Kichat le dat ma ta thil su so jingin chule husa akipat na ki hello akizajin chule hilai mona mun khat hi adap le jing ji in chuban chong le hilchit na lo hilin le ti chu se do zong ki muzin chule mi pen gin husa Gimnei ta zong ki thinglang lungin indan sunga chun akizajin chule Thilhalim Kichat ta zong ahung ki langjap jin hi agit na the Queen Mary California RMS Queen Mary hi tui khanglin thille lo tha le ko hin Atlantic tui khanglin sa alama 1936 apana 1967 sunga hi mi pu passenger apang hi hichikong hi Long Beach Copy California in 1967 kuma aniki choa hichikong chu hotel na so hi hichikong sunga Gimnei na mon pen cho hi le engine ke koina indan sunga hin hichimun chu kumsom la sagi ata kong in nei sunga na tong mi khanin konga me ka akun so cha ding na go na lama to sit na tu a na thilo a hi hilai muna chun pai mo aki kiu gin le aki be pu gin mi tampin anazajin record jong na bol ji un hi chule kong in nei mailam chu tu hin hotel front desk aso un hichimuna chun holjin mi hon Thilha ka nga ki von amuji un chuban chamin chong hichi kong in nei muna ki zap namun pola chun
thila chapang ho alang zivi tin song mi tampin asayo na hi ako na the White House Washington DC va noi pu America telam kai lubu upa chen na in White House zong hi mun Gimnei ta akar hin ichi White House a hi US President Puzo se apu usung uba chen namuna aneu Washington DC muna hi ichi White House a thila thadam landan chu masang langa ina sei tawin hi zong la tu hin a Gimnei dan Thusim chomcha ana sei khon kirte President Hola Harrison in dan chungnung pe na chun mi khan in athila hola thila kai le husakin azazin hi abang le President Andrew Jackson in White House a again in dan sunga chun thilhan alhep zidanin a he in hi chuban le White House a lady masapen Abigail Adam sadam jong chu White House a thilkhat choi de bongkun huila akilap lele pumin holam pi khat chu avel lele zidan akimuzin hi ahin White House a thadam ha kimu pen hi koi madang hilowin amasa Thusima ina seu President Hola a Abraham Lincoln lagaw chu ai penin hi Eleanor Roosevelt kiti President Theodore Roosevelt jinu in asain a President Abraham Lincoln lupna vel ho a na ka to penin Abraham Lincoln lagawin ihung vetli danin ka hetin asejin hi chule Roosevelt vai pu sungahin Clark na tangkhanin Lincoln chu alupna chunga atova akeng ko akisut pet amuda na seikinin hi Asomna Edinburgh Castle Edinburgh Scotland Edinburgh Castle hi Scotland kamsunga dinga mun Gimnei penta akhat chu ahina panjomin omna Edinburgh munjong hi Europe ma dinga mun Gimnei penta akhat jong chu ai kin hi ichi castle mun hongville jihon amuna Gimnei ta na tu jiho chu hi le thadam theile mun Phantom Piper Lubei Khongwo headless drummer chule American Revolutionary ka laya songkul tang ho thadam le 7-year ka laya Prince songkul tang ho thadam jong amuji ubin se ibin hi abang la thila ui cha ho jong ui cha ki buina than mol vela chun awa le le pe jong amukit ji ubin hi hello so bete hi chan hin na chai utin hi chi Thusim hi internet na ko na ka hin la do le Thusim ki sut hi chomta ki sun hi in aling thei be set pun hiji chun viewer honen he thim divin tem na kan na ye chuban le tu chung Thusim le do hin ki thopi akhat na kaloi pa gol thang Kaiminthang Lhouvum anin a kaloi nu nunga Deborah Gangte le athum na ka naw nunga Elizabeth Lenthang ho chunga ki pa thu sang ta kain phongin hi chule abula pa da chaina char hin vejo si chunga ki pa thu ka hin phongin aban nang le amun muna ko ki ewek ning dei ki man ho video la akom hin vet kom kit de hin chuzo lang le akang khanga ko kiten mei pum mei thal ahung dan evolution of koki guns and weapon ho in vet kom kit de hin so pi ule naw te hon ananga ha jing te chule chi video ke sim na su khil bol khil om da ni ngai dam to hitin chule ki tho khom ni ngai lut vet sa nan like share subscribe na bol che utitin tem na ka hin ye